Здравствуйте, друзья! Сегодня поговорим с вами Tere о sõbrad, самом täna прекрасном, räägime что teiega может быть kõige на земле, kaunimast, mis о saab maal любви. olla, Чувство, armastusest. которое See on зарождает tunne, жизнь. milles Чувство, sünnib uus которое elu. развивает жизнь. Tunne, mis viib elu Чувство, edasi. которое soвершает Tunne, mis вечный on процесс inimese эволюции igavese arengu человечества. aluseks. Что же такое эта любовь? Mis on siis Итак, armastus? друзья See мои, olete teie, вы mu sõbrad. созданы Teie любовью olete loodud высшего kõrgema разума. looja Вы те armastusega. создатели, Looja, который kes lõi создал и nii природу, и looduse, животных, и loomade планеты, и maailma, небо, nii и воздух, planeedid и kui ветер. taeva, nii Все õhu kui создано tuule. любовью. Kõik Вы, on как loodud часть любви, armastusega. наполняете Teie, kui собой, osa sellest своими armastusest, вибрациями täidate любви oma весь мир. vibratsioonide Весь мир ja energiaga наполняет kogu своими maailma. вибрациями Kogu каждого maailm из вас. täidab oma Любовь– это vibratsioonidega величайшее igaühte teist. состояние, и каждый Armastus из вас on kõige стремится к этой suurepärasem чистой, seisund ja igaüks безусловной teist püüdleb любви. selle puhta Да-да, друзья, она tingimusteta должна быть armastuse poole. именно такой. Ja sõbrad, ta Любовь peab olema без just всяких selline. условий. Когда ты Armastus видишь, ilma igasuguste чувствуешь, tingimusteta. соприкасаешься, Kui sa näed ja ничего tunned, взамен puudutad, не kuid требуешь. mitte midagi ei nõua Друзья мои, на этой vastu. планете любовь Sõbrad, созвучна sellel с planeedil on определенными armastuse mõiste физиологическими, põhimõtteliselt сексуальными ainult füüsiline ja направлениями человека. seksuaalne Но suhe. есть высшее чувство любви. Kuid on olemas Это ka чувство, kõrgema armastuse которое tunne. познает See on сам tunne, Творец mida jagab Создатель. looja Это ise. любовь See on высшего Jumala порядка, armastus, любовь kõrgema Бога, looja творческой armastus, силы, mis on võimeline любовь, looma которая elu. способна нести Kõrgem жизнь. looja armastus, see on Любовь высшего kõrged порядка vibratsioonid, творческой жизни, mis loovad любовь elu, Создателя, mida me Творца – это ümberringi высочайшая näeme. вибрация, Neis создающая kõrgemates процессы vibratsioonides elada творческого tähendab направления elada жизни и oma проявленности этой loomulikus, жизни. Жить tegelikkuses, в этих oma высочайших tegelikus вибрациях значит olemuses. жить в своем Milline see elu естественном on? состоянии. Каким оно Kõige является? ilusam. Самым Kui прекрасным. teil on see seisund, И siis ei имея ole это vaja enam mitte состояние, midagi вам selleks, ничего et не tunda надо ennast для того, чтобы suurepäraselt. чувствовать себя Teil ei ole vaja mitte великолепно. midagi, et Вам tunda ничего täit не надо rõõmu для ja того, õnne. чтобы ощущать себя Ainult looja armastus воодушевленным, loob teile наполненным, õnne радостным ja и, rõõmu, конечно, счастливым. küllust ja Только heaolu любовь, teile истинная, ja божественная teie любовь peredele. создает вам Ma счастье, soovin, радость и et благополучие saaksite в tunda вашем seda теле. seisundit. Я желаю вам See on познать elu это puhtus, состояние, kõrgemate чистоту suhete жизни, puhtus, чистоту ei Jumala высочайших armastus. отношений, любви Бога. Püüdke selle poole Стремитесь, ja и teile давно antakse. будет вам.